dobro, možda malo pretjerujemo, evo kaže, skoro 365 kišnih dana u godini. Pa je li on uzeo neku kavanicu, kišobran, nešto? Ja šta ja znam kako je letio na brzinu, ko zna gaća u buku. Sad ko u Irskoj nema gaća, ajde. Ima gaća, ali skuplje su. Skuplje su, radit će, kupit će. Da. Joj, a vidi, ima i Dublin uživo. Gdje? Evo, vidi, sve nešto kamere po centru. Možda Krešo prođe. Šta neće, pa kad dođeš u takav grad, prvo hodaš po centru. I jest. Ja, kad dođem u neki grad, ja prvo hodam po centru. Ajde, reci, molim te, a gdje si ti to bio u inozemstvu? U Zagrebu. Zagreb, tebi inozemstvo. Meni je sve što je izvan granica Bosne inozemstvo. Ja kad dođem kod tebe na kavu, mene to inozemstvo.